Uyu mwaka by'umwihariko urubyiruko rwo ku isi no muri Afurika ruri guhura n'ikibazo gikomeye. Icyo nta kindi ni ikibazo cy'ikoreshwa ry'inzoga n'itabi cyangwa ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Abenshi kandi bari gukoresha bino biyobyabwenge mu buryo bw'imyidagaduro cyangwa kugira ngo bagere ku byishimo byabo. Muri bo kandi nta n'umwe ushaka kureba ingaruka z'ubuzima bwe ndetse kandi nta n'ushaka kureba ingaruka z'ahazaza. Ubushakashatsi bwerekana yuko inzoga ari cyo kiyobyabwenge cya mbere kiri kunywebwa kurusha ibindi ku isi hose, cyane cyane mu rubyiruko. Dore igihembo cyerekana yuko urubyiruko aribo bantu benshi banywa inzoga kurusha abandi. Raporo y'ubushakashatsi yagaragaje yuko 57% by'abangavu n'ingimbi bafite byibura imyaka 15 abangaba bamaze kunywa inzoga, kandi 40% yabo abangaba bamaze kuzinywa mu minsi 30 ishize. Irawe kumva uburyo uwo mubare ari munini. By'umwihariko mu Rwanda urubyiruko rugaragazwa yuko 34% banywa inzoga naho 8.5 banywa itabi. Ese niye mpamvu ituma iyi mibare y'abakoresha ibiyobyabwenge izamuka kurushaho? Ese nuko biryoha? Ese ko bavuga yuko amaboko y'igihugu ari urubyiruko rwayo, urubyiruko ruri kunywa inzoga bigeze ahangaha rurakomeza kuba amaboko y'igihugu cyangwa biza kurangira yabaye inzoga z'igihugu? Ese kubikoresha no kubinywa ni ubusirimu nk'uko tujya tubyumva n'ababinywa bavuga yuko ari abasirimu? Hagakozwe iki kugira ngo iki kibazo gikemuke? Guhaye ikaze nk'ibisanzwe Ngendigariyusi, ahangaha ni kuri Duo TV. Ibuka ukanda subscribe kugira ngo inkuru nziza kandi zigufitiye akamaro zitongera kugucika. Ukande like, share ndetse kandi unadire n'igitekerezo cyawe waba utanze umusanzu wawe. Twihuse cyane. Iyo ubajije bamwe mu bakoresha ibiyobyabwenge bakubwira yuko impamvu ituma ibiyobyabwenge biri kwiyongera usanga harimo impamvu y'ibirori, kuko bakubwira yuko ibirori biri mu bintu bikongeza abantu benshi kuba bakisanga bari kunywa izi nzoga n'izitabi. Ahangaha usanga bakubwira yuko inzoga igira agaciro ifite uwo muri kuyisangira kandi muri gahunda zimwe. Bakanakubwira ko kandi inzoga ihuza inshuti nyanshuti. Rimwe na rimwe uzumva bavuga yuko nta mugabo wagabira undi atanyweye ku gacupa. Banakwemeza uburyo inzoga ikoreshwa mu bihe by'ingenzi by'umuntu, aho badatinya kukubwira yuko inzoga zinywebwa umuntu avutse, zikanywebwa mu birori by'ubukwe bwe ndetse kandi bakanazinywa bari ku kiriyo cyiwe. Ndetse kandi ikirenzeho ntibatinya kukubwira yuko umugabo utanywa inzoga ari imbwa. Ahangaha nibo benshi rero bahita baboneraho kunywa inzoga kugira ngo batitwa amazina y'ikimwaro nko kwitwa imbwa cyangwa kwitwa sugabo. Kuko ibirori rero bihuza abantu benshi, ahangaha usanga nka rwa rubyiruko rwateraniye ahantu hamwe, bamwe banywa inzoga biza kurangira mu buryo bumwe banduje abandi nabo bakisanga bari kuzinywa. Ikiyo kikaba ikibazo gikomeye gituma ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ubwo ndavuga inzoga n'itabi, bikomeza kwiyongera mu rubyiruko. Kabiri, bakubwira yuko izi mbuga cyangwa social media nazo ziri mu bituma umubare w'abiyongera mu gukoresha ibiyobyabwenge utumbagira. Urugero, iyo abonye nk'uwafatira icyitegererezo ari gukoresha bimwe mu biyobyabwenge, nawe aba yumva yaba nkawe kugira ngo agaragare nkawe. Ahangaha abenshi batwarwa n'amarangamutima yabo bafitiye ibyo byamamare cyangwa abo ngabo bafatiraho ingero, bigatuma nawe ashobora kunywa kuri ibyo biyobyabwenge kugira ngo yiyumve nkawe, kugira ngo yumve ko nawe ari umusitari nk'uwo ngo yafatiyeho urugero. Gatatu, urubyiruko rwinshi ruri kwishora muri ibyo biyobyabwenge kugira ngo rwemeze abo bari kumwe nabo yuko bakuze. Ugasanga ngo natanywa inzoga ntago araba yabaye umugabo, araba akiri umwana. Icya kane nicyo twakwita peer pressure cyangwa ikigare. Ahangaha usanga umwana cyangwa urubyiruko aho rwakuriye, abo rwakuranye nabo barafashe ibiyobyabwenge, bikamukangurira nawe kugira ngo yumve ko akiri umwe muri bo agomba gufata ibyo biyobyabwenge, akaba yakishora muri byo kugira ngo ahabwe ijambo n'umwanya mu bo bakuranye cyangwa mu bo bari kumwe aka kanya, bigatuma nawe yandura iyi mico. Impamvu ze ni nyinshi urubyiruko rutuma rwisanga mu bikorwa byo kunywa ibiyobyabwenge, ubwo ndavuga ikoreshwa ry'inzoga n'itabi. Hari abakubwira ko ari stress n'ibibazo by'ubuzima, ibibazo n'amakimbirane yo mu rugo, kwerekana yuko akuze mu gihe abinyweye, social media n'imyidagaduro nk'uko nahoze mbivuga. Mu Rwanda si rimwe si kabiri twumvise kesi y'inzoga n'itabi byangiza ndetse bigatera n'ingaruka kuri sosiyete nyarwanda, by'umwihariko bitewe n'ibyamamare runaka. Ahangaha twavuga nka kesi ya Miss Muheto watwaye yasinze arenga umuhanda agenda yangiza bimwe mu bikorwa remezo. Yewe si Miss Muheto gusa, hari na kesi iherutse mu minsi yashize, ahangaha ari mu kwezi kwa 12 tariki 21 umwaka washize wa 2025. Ahangaha polisi y'u Rwanda yataye muri yombi DJ Toxic cyangwa umuvanzi w'imiziki Toxic nyuma yo kugonga umupolisi wari mu kazi agahita apfa. Bivugwa yuko yari atwaye ikinyabiziga cye yasinze, aho yari avuye mu kabari kari hano mu mujyi rwagati, nuko akamanuka uyu muhanda wa peage yagira hepfo muri feruje, yabona igisate yari arimo cyafunzwe mu buryo atari yiteguye kubw'impamvu zo gukora umuhanda, agahita ahindukira nawe umuvuduko yazanye wose, agahita yambukira feruje, akaza gonga uyu mupolisi wari mu kazi n'ubundi yambaye n'ijire y'akazi nk'ibisanzwe, agahita ahasiga ubuzima. Sabo gusa kandi ngira ngo mu mezi y'icyumweru cyashize mwabonye amashusho agiye asakara ku mbuga nkoranyambaga zanyu, aho mwabonye abagabo babiri, umwe wari uteruye igicupa kirekire cy'inzoga bari gukubita umugore muri kaburimbo rwagati ku manywa y'ihangu, abantu bareberera ntihagire igikorwa. Bivugwa yuko abanga bari basangiye, nyuma nibo bagira guhuza ku mibare, biza kurangira basohokanye bari bagera muri kaburimbo, umugore yanze kubarekura bahitamo kumukubita by'agashinyaguro.
Abo ni abandi. Ngira ngo abantu benshi murabizi neza yuko u Rwanda rumaze iminsi rwakiriye irushanwa ry'amagare rizwi nka Tour du Rwanda. Aha ngaha hari kuri etape yayo ya karindwi cyangwa stage ya karindwi, aho abanyamagare bavaga mu karere ka Musanze baza mu mujyi wa Kigali ahazwi nko kuri Pele Stadium i Nyamirambo cyangwa kuri tapi. Mu gihe iryo rushanwa ryari riri kuba, abantu benshi mwagiye mubona indege yari mu kirere mu kugera ku buteri bwa sosiyete icuruza itumanaho ya MTN iri kugenda itembera ndetse kandi inafata amashusho y'abanyamagare cyangwa y'abari gusiganwa mu mihanda. Nuko nk'uko iri rushanwa ryagombaga kurangirizwa ahangaha kuri Kigali Pele Stadium cyangwa i Nyamirambo kuri tapi, mu gihe bahagiraga n'indege nayo yaje kurandinga ihagarara ahazwi nko kuri tapi. Mu kuhagarara abapilote baje gufelicita cyangwa guhemba abanyamagare bitwaye neza. Nuko mu gihe bari bahugijwe no guhemba abangaba bageze kuri finali, abagabo batatu babanyuze muri humye bagana aho ya ndege yari iparitse barayifungura, kubw'amahirwe babona irimo na kontaki. Abagabo baje kwinjiramo, abari bahari batangaje yuko abagabo bari bamaze kwatsa indege n'imihoro itangiye kwizunguza mu kirere, gusa kubw'amahirwe polisi y'u Rwanda n'abapilote bahagobokeye mu gihe babafata indege itarahaguruka. Abagabo babakuyemo nuko babaza kubabaza icyatumye bajya muri iyi ndege, bavuga yuko bashaka kujya i Goma gusa ngo barebe uburyo hameze barandinge ubundi babone kugaruka i Kigali. Polisi y'u Rwanda yabajije abagabo nimba bafite ibyangombwa cyangwa bafite uruhushya rwo gutwara indege. Bose bavuga yuko nta n'umwe ubifitiye uruhushya, kandi ikirenzeho bavuga yuko nta n'umwe muri bo wari warigeze kwicara mu ndege cyangwa agira amahirwe yo kugenda mu ndege. Bavuga ko bwari ubwa mbere bayigezemo, bo icyifuzo cyabo cyari ukubona bageze i Goma. Ukibaza byari kugenda gute? Ariko mu baturage bari aha ngaha batangaje itangazamakuru bari babonye abagabo kuva kare n'ubundi bari gutumagura itabi, bivuga yuko iri tabi ariryo ryatumye bumva yuko nabo batwara indege nk'abapilote bose. Kesi zo ni nyinshi cyane, ngira ngo namwe mutuye murabizi. Mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko kubura uburere bw'ababyeyi, guhohoterwa cyane ndetse no kwigunga byongera amahirwe yo kwisanga mu biyobyabwenge. Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda iherutse gutangaza yuko inzoga n'itabi biri mu bintu biri kwisasira ubuzima bw'Abanyarwanda benshi ku mwaka, kubera yuko iki kibazo cy'ibiyobyabwenge cyazamuye indwara nyinshi ku rwego rukomeye, kandi za ndwara zitabasha kuvurwa ngo zikire. Nyine mu tuvuga za ndwara zidafite umuti n'urukingo. Ubwanga ndavuga indwara z'umutima, kanseri, indwara z'ibihaha, depression ndetse n'indwara zo mu mutwe. Leta y'u Rwanda kandi yagaragaje yuko 1/2 cy'amakimbirane abera mu rugo aterwa n'izi nzoga n'ibiyobyabwenge abantu baba bakoresheje. Inatangaza ko kandi impfu nyinshi z'abari gupfa muri iki gihe ziri guterwa n'imirwano ndetse n'amakimbirane yatewe n'ibiyobyabwenge. Ubushakashatsi kandi bugaragaza yuko umuntu wamaze kubatwa n'ibiyobyabwenge, ubwo ndavuga inzoga n'itabi, bishobora kumukoresha bigafata amarangamutima ye, bikavuga yuko nta kintu ashobora kuba yumva ko yakora atabanje gusoma kuri ibiyobyabwenge. Ndetse kandi urugero rukomeye, ashobora kubona ahantu inzoga ziri kumeneka akaba yanarira. Ibi byo bifitiye n'igihamya. Ngira ngo muri weekend tuvuyemo abantu benshi mwabonye impanuka yabaye y'ikamyo yari yikoreye amakaziye menshi y'inzoga za Skol. Mwabonye iyi mpanuka uburyo ikimara kuba amakaziye n'amacupa byanyagiye mu mihanda bigashwanyagurika, imiferege cyangwa rigori bikuzura umuvu w'inzoga uri gutemba. Igitangaje rero si iyo mpanuka, ahubwo igitangaje ni uburyo abantu bahise bakwira imihanda bava mu bice bitandukanye baje kwinywera izi nzoga zamenetse. Aho wabonaga umuntu aje agahita afata icupa, ako kanya agahita ashyira ku munwa atitaye ku bice by'amacupa byamenekeye mu nzoga mo imbere, agahita agotomera. Abandi nabo bakaza badaha bashyira amabasi yabo atitaye ku misenyi n'amabuye ndetse n'ibirahure byamenekeyemo ari kurunda mu bido cyangwa mu kiri kuvomeramo. Igitangaje kurushaho, umunyarwenya Yakamwana yafashe moto ava aho yari aherereye azanga habereye impanuka kugira ngo nawe aze yice akanyota. Aho amashusho yamufashe arimo agenda atura amacupa yajya agwa muri rigori aza kuyapakira mu ikesi yari yizaniye n'umumotari wiwe agira ngo ahita abikomezanya iwe mu rugo. Urumva ni ikibazo gikomeye. Ibi byerekana uburyo umuntu afitiye amarangamutima icupa kugeza aho ashyira ubuzima bwe mu kangaratete kugira ngo yice icyaka abone kugira bya byishimo yifuzaga kugeraho. Ese ndibaza kandi nawe nkubaza muri rusange, nimba avuga yuko u Rwanda ari igihugu cy'icyitegererezo gisirimutse, gikeye, gifite umutekano n'isuku, ni gute kigitunze abantu bafite ubujima ubu ngubu bwo kujya gutora amacupa cyangwa ibisigazwa by'inzoga zamenetse bagashyira mu nda zabo batitangiye ku ngaruka zigiye kubatera? Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ese nimba bigaragara yuko uwanyweye inzoga ntacyo abasha kwigezaho, kuki leta ikomeza gushyiramo imbaraga mu nganda ndetse mu bashoramari bari kuzizana, ndetse kandi bakarusha no kuduha iziteye ubwoba cyangwa izikarishye ziri zitandukanye twari dusanzwe tumenyereye? Nanone nkibaza, bavuga yuko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu ndetse kandi bakaba n'amaboko y'ababyeyi. Ese urubyiruko ruri kunywa izi nzoga cyangwa ruri kunywa ibiyobyabwenge bigeze aha ngaha, aba ngaba baraza gukomeza kwitwa amaboko y'igihugu cyangwa aba ngaba bari buze guhindurirwa amazina bitwe inzoga z'igihugu? Wowe dukurikiye urabyumva gute? Ese abona iki kibazo kiragera ku iherezo gute? Umuti washakirwa hehe? Mu gihugu muri rusange, mu buyobozi cyangwa mu banyenganda?
tubwire uko ubyumva. Ngendigarius nk'ibisanzwe. Wakoze kubana natwe muri iyi video. Ibuka gukanda subscribe, like, share na comment. Ubundi dukomeze twibanire mu nkuru nziza. Ngendigarius ahani kuri Duo TV. Ciao.